Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course something okay continue now also go miss the post Kasongo vele and then from there ita ke hetela hi Mbanyele man da inga suka mga maehleketa of course leyi nga wina best album of the year. Yeah, ja, dan is already I updating. Kwa so ku busy brand ka usungome the post stage she ready na matende and stuff like that. Mina vuya nhlamala guys. Because already I na full line up ya le kwala. Le mina based on my analysis and vona ku ya around 100 and something thousand van'wana va kanetini. However, kasi of course on 23 December no fika nhlamala usungome the post still die at the artists as you can see qualified the channel do free. Do some free. Ngena na wena teka mali ya dena vana. The channel the faka na J John as you can see kwalano na ku mati ya ntsanano loko ya henhla kambe li tlhe di chela more individuals as you can see kwala di chela na security kwalano ku loko kwana Africa yi tale yi la ku hoxa xikotela va kota ku yi namula kwalano as you can see very risenga bouncers as you can see kwalano ku timhaka ti ntsanano kwalano di vuya kambe di chela na the artists abawa di vuya kambe di chela suduwele aduwele as you can see kwalano the chela na Dr. Sophie as you can see kwalano so mina ku swa Kasongo adima kahle mali leri imagine guys. I don't understand what's happening guys. Swa adima kahle, look at this phela. Another thing you need to understand if free event like me I'm confused kunhle kani swa adima kahle Kasongo this year no dilu karateni man dilu karateni mina I'm shocked, I'm beyond shocked. Phela sweswi hi vula hi plus or minus 150,000 rand because if fike hi tlhe hi tsundzuka na timhaka ta tihomu leti nga dlayiwa timbirhi maswini matihomu makulukumba ngopfu hi nga hi vula hi voma at least 24,000 kwala wena mhaka leyi already le ka 120 hi nge zi hlaya the new artist nga vuya ti-ediwa and stuff like that so dile ku tikiseni Kasongo hayi mina ngo vula i mhaka kahle swinene hi ta hi khe hi vona ku swi ta kha swi fambisaka ku yini. And then of course hi khe hi vuya ka Mbanyele ka previous video of course mi swona hi fike hi kombisa ku na yona yi wela ka vanhu lava vo ka va nga deserve of course ku va va winini ta-awards of course yona laha a yi fike yi wina best album so yi suse kususa of course on TikTok. So hi khe hi prata videos ta yona of course yaleyo i Mbanyele wa Nqambi so hi khe hi prata videos ta yona ni ta ri kha ni ti mixa kunene hikuva ni ti yingiserini already ya hi ta pfula hi ta sungula hi leyi. Ni lava ku xeweta futhi ne ka ha ri mina Mbanyele muwini wa Munghana Lonene Xitsonga Music Awards best album ni winile aka Munghana Lonene Xitsonga best album of the year. Yeah, so na me twa vanhu mi le ku rileni mi complaina swin'wana swo okay vanhu lava yingiselaka Munghana Lonene u kolangile ku complain loko a ri kona ta n'wi kombela commenta la because music wa me wa tlanga ka Munghana Lonene siku hinkwawo okay, and the reason ya ku va u tlanga eku nimbele swilo leswi nga na ndzona leswi akaka so n'wina masiku lawa na swi tiva ma hala ku akiwa phela leya swo munhu loko a chaya risimu a ku yi le byaleni eka nandziya ticheri eyinini mina a hi swi koti a ni type ya sweswo so award leyi mi rilaka hi yovo n'wini i ya radio liya mi nga yi yingiseliku a mi yingiseli Munghana Lonene va n'wina mi le ku rileni okay. This is not TikTok Xitsonga Music Award kumbe YouTube Xitsonga Music Award kumbe most very popular song award a swona i Munghana Lonene Xitsonga Music Award. Okay, yeah, hi ta va hi khe hi tseme kwalano hi ta hi tseme kwalano hi laha ngwe yi yimisaku point ku kwalano hi laha point yi nga ku yi yimiseni kona guys mos ku na ti-albums to tala ngopfu ti va kha ti tlanga kwale ka Munghana Lonene a ko va ya yona ntsena ma yi twisa mhaka leyi a ko yona ntsena loko xi best xi fike xi va xi ri best vona mhaka leyi fike hi va hi na criteria yi twana ku i ncini xi endla ku xi va xi ri best. What makes his album best? In chin shinga ndoko album ya yona yi va yi ri among the best yi kha yi kombisa na Hosi Ngomeni the Post mo yona mhaka leyiwa and sweswo swi fambisana na yini swi fambisana na ku va xilo kha xi tlangiwa
so hi ngo vuli ku album yi the best yi kha yi nga tlangiwi because point leyi yi mention hala kun'wana okay wo hi tlanga video leyin'wana then hi ta tlhela vuya laha music wa mina lowu chayaku ni ta vulavula ntiyiso a music wona lowa wa ku wu ciniwaciniwa na lomu yi hungasa kona na mina hungasa kona mara a ndzi tshama ni twa music wa mina ko chayisa lomu yi hungasa kona because music wa mina i music lowa ku lava ku yingiseriwa wa ku endla swilo swo aka leswi loko ni langutisa minkarhi yo tala vanhu vo tala masiku lawa music loyi yo aka liya van'wana va yi tivi ngopfu maka va spenda nkarhi wo tala va ri lomu ku hungasiwa ku kona ya ta hi veke kwala hi yi veke kahle ngopfu hi leswi guys vanhu vo fana va Dr Thomas Chauke loko va nominatiwa a hi va hi ri vatweni on the ground a kha va chayiwa like a ti chayisiwa tinsimu ta vona u titwa hambi ku ri mintini a wu ta yi twa a swi nga ta ndleki nga yi twi ku yi le ku boheni mi nga kombise mani wa modern sweswi ya hi nga yi ngopfu ka ku na vanhu vo fana na Oscar Makama in as much vanhu vo hlaya va nga va kha va nga rhandzi that type of music mara swi nge ndleki tinsimu ta ngwenya i nga ti twi loko se yi humesini na ku mi kombisa example hi risimu ra yona laha ya hi ta hi kha hi vekela album ya Oscar Makama xamisori ku va na hi femteka badi moya din'wana na hafa na mafastere and stuff like that ya hi ta rhanga na album ya yona vhele laha ku na risimu ro fana leri swi nge ndleki hi nga ri tivi because swo boho ri tlanga hambi munhu a ba mongo a ni hi kombisa ku hi ba mongo hi loyi Oscar Makama loko i na tivisi to vonaka bela hi wexe maswo vo tala loko no vutisa this track ma yi tiva hambi loko ku ri a wu tlangi tinsimu leta so swi nge ndleki this track i nga yi vo tala swi nge ndleki mi nga yi tivi and i nga kuma ku loko ku ri hi mpela a wu tlangi tinsimu leta so yi twe kun'wana yi twe ka makhelwana yi twe yi kha yi tlanga kun'wana somewhere ma vona mhaka leyi hi yo point ya kona yaleyo so ku va yi justify ku mhaka ku a hi ti-YouTube Music Awards swi va swi ri invalid loko hi nge vuli xilo xi best hikuva xi fike xi tlanga ka radio ntsena vona mhaka leyi loko ku ri sweswo munghana lweni va ngo hamba va teka swin'wana swo album yin'wana na yin'wana leyi va yi tsakelaka phela hi swo leswi hi fikaka ka point yaleyo kwalano ku munghana lweni va ngo hamba va teka yin'wana na yin'wana album leyi va yi tsakelaka va hamba va sale tin'wana leti va kha ti na ti-views to hlaya on YouTube phela loko xi va xi na ti-views to tala on YouTube ku ya hi minkarhi ya sweswi swi va kha swi kombisa ku xi va xi ri ku tlangiweni vanhu va le ku tlangeni ka swilo sweswo hi swona swi va kha swi fita ku va swi ri ka criteria so yona album ya yona ngwenya vhele i album leyi of course yi nga na swin'wana swo yi le ku tlakukenyana manjheni swa ku mhaka leswi yi nga ku trendini ma va le ku chekeka tinsimu as you can see a yi ri ka 800 and something views vo Oscar Makama va na tinsimu ta vo 100,000 views and stuff like that vona mhaka leyi so point yo a yi twali yaleyo hi nge yi justify based on that yi chayiwa kwihi tani swa ni kombiseni ku na vo Dr Thomas Chauke a va kha va biwa u ta swi nga ta endleka nga yi twi risimu ni ku wena u yi tivi mbilu ya mina a hi fambi ka dokodela i mongo mara swi nge endleki of course na tin'wana ta artist ti nga huma of course na leyin'wana ha yi tiva leyi bakisini ta mongo na yona ivi khi ti twa kun'wana kwala loko yi fambi loko ti twile swi nge endleki so point ya yona ni mbhanyele laha yi invalid a hi swona ku nomisiwaka xona sweswi wrong very very wrong so loko n'wina mi lava ku sweswi ni twi un'wana tolo a tsale ku munghana lonene a yi fanele yi langusa yi nominate hi ku ya hi ti-views ta ka YouTube tete ti-award ta tikuma ka YouTube ku ta va ku ri YouTube Xitsonga Music Awards mali already a hi hlamurini hi ngo yi tshika yi continue leyi yo a hi adirese yona mhaka vhele ya let's go mandla sweswi va ka YouTube hambi va ka Spotify loko ku ri ka mi na ku charge Spotify a va fanele va ku Spotify Xitsonga Music Award or best Spotify Music Award so leti le ta ka munghana lonene leyi mi nga yingiseriku mara ma swi kota ku complaina hi yoho mi kha mi nga yingiseli why mi endla hi ndlela leyo a yi nona kwala mi ta mi kha mi hlasela ma swi nge mi pfuni nchumu because hi nge cinci hina hi chaya leswi lavaka ku n'wina ku n'wi mi ta kota ku cina mi endla leswi mi endlaka byaleni na hina byaleni hi cina kona hi cina tinsimu tetiya ni nga ti ba laha ka award liya hi cina hi tona ku hi vo va nga cha that type of music ya ku yi ciniwa those places khe hi twa even xitarateni i va ri ku chayiweni so ya ngwenya a yi chayiwa helo ku mani tiku a ni tiku mani loko no vutisa la 99% of people a va yi tivi project ya yona leyi ya wild hi ku tivhisi leti le hansi ngopfu loko ze swi ku voma 39 tin'wana tinsimu yi va yi ri hansi ngopfu ma vona mhaka leyi hi yo point ya kona so a yi nga deserve ku nominatiwa mhaka leyi a ni changi wa music lowuya nxalo wa ku loko se vanhu va hi tiva ku mi byaleni vo tala na va lava yaku hi va ku hi ri na vona kwahala mabyaleni loko va tshami nampundzu va relaxini na nhlekani or whatever kwalaho ko relaxi ku ri va va kha va tlanga yo music yaleyo ya hina yaleyo ya ku yo aka yo
yo la ku yingiseliwa yo la ku inana a swi bohi ku va chayisa music leyi nga mi lavaka yona. Swo swa music a hi le ku kaneti ngoni na ku hi le ku miseni ka point na loko ri mpela va le ku chayiseni wa swi nga ti kombi ku va le ku chayiseni a hi ta hi swi twe kun'wana ende ti-views guys mi nga hemberiwi online na yona yi fike yi kha yi kombisa himpela ku munhu i le ku chayiwi mi nga fambi mi hemberiwa hi leswo. That's why van'wana vanhu va nga ku byela ku hina a wu ta music wa mbanyela a yingisela hi mhaka va swi rhandza vanhu ku yingisela music lowu wu akaka. So loko ku ri ku swi lava ku ya hi ku ka TikTok risimu leri trendisa ku fika ku yini a ku fanele va ka TikTok va endla ti-awards ta vona ta TikTok Xitsonga Music Award. Leti a ti endliwaka ka Munghana Lonene Xitsonga Music Award hi leti tlangiwaka ka Munghana Lonene. Swilo swi ta album ti nga ku tlangweni phela hi point ya ngo a yi le ku twaleni phala ku chava yona ntsena album so loko ti nga ku chayiweni leti hi ti tivaka ta vanhu lava endlaku music wu tlhe va popular why to ti nga ku nga nominatiwanga tona laha ku fa ku nghenisiwa yona yi kha yi nga ri ku tivekeni on the ground a yi le ku tivekeni kun'wana so swo ka swi nga twali sweswo ku navo va lava van'wana va le ku chayiweni kwale ka Munghana Lonene FM so a hi kha hi vutisa ku i ncini xi nga endla ku yi ya ngwenya album yi va yi ri the best maswo khuxi yo fanele a yi talela ku Munghana Lonene FM va ku ri va hi hlamulaka hayi yona mbanyela ende leswi swo yi tlhe yi endla ti-videos swi endla ku swilo swi tlhe swi va worse manje because point leyi yi ta yi defenda njhani a yi defendeki point leyi a yi fike yi tekela mali bari wani ri mbanyele la mani ti tekela award ni famba ni dyela na vanhu a swa ha ri necessary ku munhu va tlhela va ta defenda va ni kuma yini mhaka leyi ya ho ni twa loko no twa hi different point hi nga tlhe yi vekela but in overall guys ma swi vona ku mhaka yi yime njhani from there yi nghena ka mhaka ya ti-votes guys mhaka ya ti-votes mhaka mi swi twini even the previous video a ni zange ni argue ka yona because mhaka ya ti-votes kona yi nga va yi winning in terms of the votes yi voteriweni that's why ni nga nghenanga swi ti-votes because swi complex mhano la hi mhaka nomination to start with a yi fike yi nga ri kona ka nomination hi leswi hi vulaka sure and I think already like my points in ti-mentioning enough I think in overall hi mention swa nomination na swona because hi swona yi kha yi defenda hi swona ku a hi swa ka YouTube mara a swi le ku koneteni very swi mention I think in overall swilo swi clear in overall hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Ku na vanhu va ni sendela ti-message va ri a wu vuyi loko va ya ka hina ve ri a vanhu vo ni kona ni lo vuyela ka vansati ni kona